barang saji ko pamilya marajar pra atau por kiai sabro andru pun dia meli laila tekka marajar pra nang tu karang isi ya ipor ka kiudor ki mar ki mata na jadi ba beli mo te ngile ya karena to por ni akan speaker ni ajumut terila perkiu chaki salah nang tu speaker ya ka por platip nang kiu tila ya perkiu batsa ke sekolah dadu mentai yo sekolah tila ai be apoka lai be apoka ya meli boron rupu da meli si sekolah te mana kan ke berai mat bentau sedem apor baradang long session te kapor ba yedi shaski akan merajong speaker honorable speaker Pak Thomas Sangma lai songkai lang iba chief minister jungi ba Konrad Sangma iba Preston Tensong kemudian chief minister yedi sha baraga jingi akran ngaperken mau bi IT ba pet ha percaya minta te keting lut ke babun no keting lut babun ku ngi ku yameli ngi ki kpa ko tonsi platip bi haba kikun gidon kamu kajing don kam kikun aga puli kadang li aga jing don kam jugi magasi jiwan seno yon tukpa am tam mo tangarong pa ngi ku yemeli ngi long kikpa kajing aduna kajing don kam jugi ten dalay kan mukta tagi ngi le ayu at least topen kilo chakar bola kargo kajing long juman dengan kajing kiu bi mar mata te arbola te layakran na sopor te ngi le yabut diri ay pengkemau ngalay ay pengkemau te tadi kita yo gini benang kita yo beladan tengah ayo ban list assembly ayo pun bandru lah yang follow up tiang ka file ada lagi bila ada propose arhola tengah file garan ka na assembly ketren kala poi chapo mi jong chief minister te uru rang le cabar de ka song nomor minister ka poi ubat dia ke finance chief minister ba kodon sangba te hu poli undala approve mau temut mata ustem tinggal ada bio arajar bisa baru andu dia milih pulang tenado karena arbolak dia dakila approval teki milih kini open jerap kini ono arbolak nadu ustem arajar arbusan ban ya tekan ke jerap deskripsi dengan kebut kalau kibabun babila banai jiru kaman gasli menta sim kamtam ikiduk kisuk kibam de kinong kam sorkar kinong bela kinong mo kini ke bakli cikling budi bela khlan no blok kibala bomba kiwidu ke berkul armut ilit cikling budi ulit trai belaski berpendap ikun kajar kat kum nuksa sudu dun nong bela nyarong ulit trai saja lanis po mo kar tu ya cetkot umi laban untuk apa sibil hap cross la surok Napa ya ang tu kawan kensan kali dengan speaker naik dan fit kendong. Tipai bantu nelayaras po sibil kan poi benong subar nang buru laklat. Wah, dan tip kalau kopi hai ang gikun lem no hat la korkom pen kuy ya ka men. Tadi ki bal haga barang kristal. Tetap sunduk depan kit senduk pemerintah ke batat nyo ajar pelajar sini to agajing ka rukom gariti ke dustur ke jungi pelatipi mud hamti rukau hamti dido hamti di sini selesai kuai pati mo babu isiasi benabai syai ki bayi ma ka ba peli kan katan jinglut ars pa nga ka na plakan le mo do so gunung kerja yo duduk kamai gai sagidi ki kon harmon sak kini jinglor ke senduk ni odai ini kuai pati do sini selesai ni odai kane gengat disringan tekan rudap jenos pula sistem DPU apa yang Arab itu pokliban penti di senduk ya bisa begini sini kuai pati berpendap dengan hukum tiki bomdei ki Kristen bagi non Kristen pat te pia barai ki jera pakin tiar puja agine tai bertit keding thang ki ba mo agi ba thang be ko jinglut ko bu te kan ka bangi I support ko support te kapta magi por ba play school apor ba play school ki ba play ki ba du no yo nong kabay jo gai kuma to por ki ba play ki wan chano ya por chateng kong jo ngang ko pa ikun arun village school
Tray ganta na por play school duna lai ajar duna saw ajar kataru bapi dia lumni duna sana ajar kum hat ko por kum no pidi ya ayam dia rap pakai school gitu ikut kita gini ba gini ben rap belum challenge na belum challenge gini ibu ben rap yang kum por play school don gi bapang ba sistem nalor ka health card dan don bat extra bisa bat jual kam snam abiat it snam abia wat snam mana ki babu na dia tre jinglu tiksep ki bapang sistem di duna ki by school by college di duna kayap adu ne tai ki bapang kansar pang tv am ta belum ki betuk bukan kaba nga bu wa ha ba ga lu sila to ngatim jangan ki nur ki tok ki tam ki nur wan jangan tam ki balong jenuin ci sa ki pa lakim kaj ni te kita gini ke jimut ka diskus ran unfortunate incident bangai ji jingja ba puno aban tip lupa kai banja manta kai banja ci bi bo ki idan man ba ba idan ko no ne mutu ke mu ye ba khang ye ji na je rabi ba kemeli ke mla ba nongum ta haba gade long la ay bro dru bo mut ke meli kumno ke meli ji meli manta jo ba hang ji hang mla ba na kada nga pisa ka guidelines long ba ka discussion plan for the public na ba ipay ba mday ba nga discussion plan ba lahat bo lang bo was morum ta ba pla ka trangi ko na gi enjoy kada ba ay upay ba ka guideline ba ay ka po lang yami seba na ay kita jingji ak bija so si ba do pasu ala gi jong jong to si bro ndru bu mo yam li you cannot see that mla ba na jera bom don ka jera you cannot see that you cannot misuse mla pran ka ba klay ka pisa ka ba ay manta jongki duki suk ipat jogi pa ba ka kerto kala kumbolong ka lockdown mo rohit biya ba mi ka bisa ka ba ong na ka lockdown ka central government daki south pa kuro duna ka bisa kalong ban ay jiarap ka ba am ka di na ta ka ay kanang inan aku makato ka klam lockdown to kumya to ka bisa mo rohit kamlong ka pop pinya ba ka bisa ba din ay pa ba ya tep supply lang jara ko kaner ko bolo bala ay hakim li kili teje rap kumiri jing jia susi alang itu kurun si dom don pun ya beli cek yang te mana bashim lara bom don do warchim ngetu pisari ada jing to return but I'm going to utilize this thing like in my consultancy lihat itu kamu ki aji kan ba ini ga kya banai jing kai kash mu subu mantra kan goin ngai spo aja perga ichi sinduk subu nyo aja perga na praja ya ka kash mu ichi di sini selesai do siang do masih buka sini beberapa kami yang beri usia CRC kisah kasus mulai terdapat buka form yang itu ngilum dah kalau sekolah bisa submit UC bagi dor gidar bagi kasus mulai lagi seli submit siapa assembly secretariat kapan patbiang apa assembly kiri itu nomor pilih apply biang yang beliau yang jual pesan beliau until unless you submit the full UC satisfied check by the account branch pada Department of Assembly kalau oke kila biang ke cingkajing dia baru kau kasbu baru kau saya kasbu rapet kira macam tahu ini kira ki gus kasbu nak beri cicat